clear tu te chi bai le vek ule kan chanalin lo en ve thina inchunga kan lom hle mai US election boruak kalzel hi thlir lo po theilo tuntuma po hian chulam hoibuk kan thlir kwa le don nia kan riat theu angin swing state zinga Georgia hi aboi pol takani hi Trump legal team te point tran an lana sa hlea nimin pian Trump legal team lamatangin an hmui puipu Rudy Giuliani chuan nial rual lovarin tlak evidence thael khen video nen lam an phor chuaka Senate Judiciary Subcommittee ma election fraud na sat zia State Farm Arena athil kheng chu a video ngatin a play ta a he video a hian election supervisor omlo hlana mi engemaw zat dokan noya ballot box li la chuaka vote an lo chiar vel hlim thla chiang takin a lang thei ani box pakhata hian ballot sangruk vel thewa oma box liya chuan singni le sangli lai om ti na ni chu Rudy Giuliani chuan Georgia athil kheng chungchang hi soin ballot noi ni singthum sang khat za somriat le pariat zinga sing kwa sangruk le zaruk chu record return eng ma omlo hi engthil nge ni ngai mi doi vaite ni mayam ni o ati hialani State President Karen Fann le House Speaker Russell Bowers te chuan Dominion voting machine le an vote thlak dan system te chu en non le turin phalna order ati chuak ta hlo maya President Trump point an chunga lom thua soi January ninga ti chian tur Georgia State Senate seat pahni inchu in party pahni te hi an phar boi hle maya voin lama khan Republican lam chuan campaign bei pui thlak turin Mike Pence an the chuak ta a Democrat lam hian Barack Obama an the chuak ve bok pakhat zok chu fuk chut mai tong buan lo dot soi ngai lo ania a pakhat zok chu US president na te po lo thok to dak thei deuh mai ani Mike Pence chuan November election kan nei zo ta ka khan fel hlel tam ta ko omti kan thre thewa mi then khat chuan Democrats an chak don tho awangin vote thla ka ngai to lo ang hialin an soi chutiang chu ni lo ram ro se vote kan thlak ngei turani Senate member in chu na hian kan chak nge anga ania Trump team te hian Georgia hi kan thlir reng chewa tun hi in chet hun chu ni November election kha la top lo Georgia le state rang sanga legal battle alakal chhome ka legal vote chiar vekani ang illegal vote pai ani ma chuan election hi kan beizelang America aro pui zual zel nan kan beizel turani ati tuna hian Senate an din mun chu Republican lam somnga le Democrats lam somli le pariat an Georgia thutluk na hian anram malam kalzel dan tur a hril zual don ani hi tuntum US election hian soi neu a hlwa riat chua tur le mu chua tura pui hi atam so ta khop mai Dominion call in vote ati chingpen zia chu kan soi to a makdeu mai in Dominion call hi alo chor chuana takpo dinglai party te hian an lo hremu mal lo ti te kan hrele a tun hnai mai khan putrama thian hnai te zinga mi chal lang ve tak pakhat Roger Stone chuan tuntum in thana hian in phiar ruk na om ngei ti ring tlatu Alex Johnson hena thubeng ver deuh mai hril le peka in oyemo oi loemo chu in thu nia tin hei hi official confirm to chu alani mail chia lovani chu thil dang ni lovin tuntum US election result hi dinglai party terin phak ba ka adang lam dor theinan North Korea lalpa puki ma po alo in rol ve ni ti hi ni amak thei khop mai Alex Jones sa soidan chuan puki ma hian tuntum in thlanna man tur vote lem tam tham tak long mangin US an ron thon ni om takani Roger Stone chuan Alex Jones hne na chuan thudik nial rual lova chiang le fin fiana ombok chu North Korea long te chuan Maini state Maini long chol mun kal tlangin election result ti danglam nan US a vote an ron thon lu tani ati takani nge ne lo chui chian tur zinga mi ani le phota CIA emo FBI lam te emo ina an chui chi ani mail khop mai an chui thadu angem tiero soithia mala harin hi an chuya alo ni tak chuan tuntum in thlan hi US election ti po soitlak lo khopin arukin alo bol lo tak zetani ti alang chiang le zual le donani drama le puki mate hi sangni le sompariat kum khan Singapore summit an nei na anin mu khania putrama hi US president te zinga North Korean throi tu muhma saber
ani nge tun naya drama thian nai thu soi chung chang hi mai election official te chuan engtin ma an la chang lova chan tla ka an ngai lo wang chu ani rin om chia lova loin ma khuwa dan tur ngai tu in an langoi ri te po ni ma na le Roger Stone hi Trump advisor na lo thok thina nia sang ni som panga khan president White House campaign na tanga ban tir ta khani nikum November thla khan sarkar investigator te hna Roger Stone chuan do ta soya adot soya wangin thiam lo an chan tira thlasom li chung zel banga zuta ma ni thian hluina na chu alai nat le dewaning chu putra ma chuan thremna ati nep sak le ta in thanna man tur pukima sarkarin voteron phur lu thu soiba ka Roger chuan President Trump chu US President ani na aban san turani lo ti soya election boruak chia in White House bon lama anor chua pal don ai chuan martial law puangin sipai chakna manga US khopui te chu athunun maya tul jok tur thua soibok ama chau hi martial law tul thu soi tu ni lo kan video masa Dr. PCB axiama thuzia kan soita ka po khan martial law mang mai tura WTPC laminan be sei thu te kan ngai thak to kha ton thleng hian dan lama in do nakal zela drama lam te chu tlom zo ka an la tang chho char chara ma se dan siam tu legislature lamin an du bik lo awangin Biden a certify na an nem nget thailo vele zela in do na hi atop mai don lo ang khop mai Michael Flynn a Trump National Security Advisor lo ni to chuan mani lok khan martial law aron soi moi vele viova We the People Convention chuan an ramdan pu chu da tharia civil mithil ti theiten an du election an control hi thiat leilokin putrama chuan martial law puang mai sen du thu a soyani han ngai mai chuan politics boruak in chingchi ve da wanga be seina omje nei lo an soi chuak vel mai ni te poina ngai theya ma se hetia ral khata tanga kan thlir a hian a chunga chengte an ram in lumlet mek ve tu te khu chuan engthil nge in mung ti chu an redeu ngei tura ngayela politics boruak kalkual vel mai angangai anom laien then khachon an la serious hlom hleni anni pani Roger Stone le Michael Flynn chau ni lovin mithiam ram himna tura thil omdan en thli thlai thiam ama dona drama ngei poin Pentagon a khosa tura aruat Scott O'Grady po chuan martial law puan mai that thu bok Twitter lama aron soi vele a ani hi White House in Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs atan nominated ani ti November ni som thuma an puan tak khani Scott O'Grady chuan ramana hne ngei maya Biden le athurwal puiti hian sarkar na pong chu sak an tum nge yang le martial law hi ngai dan fasha ani ran lo top mai ati AG Bill Barr an election fraud chung chang soin election result ti danglam tur khop thil ti chingpen omlo ati zo chuwa in thana bor chuar ziala chu tu hai rual ani to boxi lova US Commander in Chief Donald Trump hian martial law puang taruk main sipai vilven na noya hanin thangnon le tak se enge an anang o tun main martial law hi lo puang ve zeu to ma se election boru ka tan kher hi chuan an la puang ngai lova President Trump la chuan electoral college in uncertified nu chowa thil omdan pomatum bur mai si a boru hi akhir reu maya martial law manga chin fel mai tul tak ngem clear tu te lamtin enge mo in ngai dan reng ni kan riat tlat tur chu hetia US election a boy lai hian China hi a om mai lo ti heni putrama poina thu soina China hi an lom ber mai ome ati hial kha aru kenan lo virve sek ngei tura anga yang ole clear tu te tun tuma martial law chung chang kanan soi kai tak a khan in ngai dan te poron tho khom clear ula kanin bengwar ton don nia kan chanalin lo clear thina wangin kan lo me